bersyukur nak Islam jong undang-undang hima. Kumulay ipig perlok baro akan ngapor ng IP siya ga program kisao ngipor kabalawan ra do nong hima ti perlok ngatrai pila GE hi ga jimut jong ni program dei ngam don kam suban batai na man pila tip shahi ka ga jing temu jongi ha ga bangi wan ra ya ga ni program ti minta ka kenti jong ni program perlok ngidon ya ka ban wan ra sapi ya ga ni go pat ka khubor ka balong ka we ni khubor ka ba kong santam ha ka ba ladangi pai hikilyang baro kani kalong gawe ni kimat ka bagi don kamha ban puson bat kani kaya day bat ka jinglong jingman ha ka bay day bat ki wire light mo leni ki wire boarding lamar ba ku mangili iba ha kini kiski bat kita yo bila dep nado ka bas dang dong nus nem ki jingjia ba khla kini jingjia ki ba hingim poi perkhat ba kinjia bat kani bon sin hi ka jingplo yeng leni ka jingjia ka ba ki breu hi ki ba shalan shop kimat ye gini kijingjia ki basngosi lengba kajing syakta ha boarding tim hagani ka por jong ni ka program in pen EP ki jinglong jingman jong ki katto ka ni teli ki snong ki taw le ni ki dong ki tan ki bana po ni ngong ba shlong ki ba don ye ki ti ki wire ki bala no renjan bat ki teng teng ki don ki wire ki bala hap ki yang breru bat ki don ki bala shu isra samadan ka bala man bu jingma ye ki bayat bayang namar ba teng teng ngimtip lagi ni ki wire ki dei kita ki live wire ni hato gidang don ni em kata ka boarding lani ki ni ki jat wire ki long ki ba kumno ki bala ban bu jingma ni em ya ki pat ba ti ka badan kam e ka long ba la dei ban perkhan kumno ban insulate kamut ba kumno ban tamno i gini ki wire namar bale baka long sisa ka badan kam khnam kan bu kata ka jingya dai ki pat ba lada jia ki jingjia ba dekut kini ki wire light khnang makanam kata ya ka jing embryo ti hagni ka por product jong ni ka program ni kumangalaong ngakwa ban pin ishapi ha ka bedei bat ka jinglong jingman badru ha ka bedei bat ka jingdon jong kini ki wire kam tam ya ki wire ki bala pendon kam ni gini ki ban connect ye ki geo fiber nang ta pade ban le ye shibun jat ki kam tam ki bedei bat kini ka juk ka ba menta mo ti angai scam balang bag ni ka program prolog pinyo bani i ki ba hapo kanong ba shlong ki don shisha ye kita ki jinglong jong kini ki wire ki bala no renjan baru ki bala ban bu jingma ya ki bayat bayang baru yang ki sam ki badan marjan bat kini ki wire tingin yo ban pensngap shapi kendiat ha ka bay dei bat ki jingkran ni kita ki jing ai jingmut nakal yang ki nong yalam snong maka e ka bagi don ban ong bat ngathara inget scam balang ba kini kan long shisha ka jingman to ye phi ki perlok ki ba pai kini ka video te ko mangjo ong na ka por khlam na pan slam tele na ki mentang in sedang bat nya lenti ha ka bangin lom thum ye ki jaka ki badan gini ki wire light ki ba no renjan badru ki ba la sertam shijaka ki balong sisa kata ka jingma lada wan kala air lani hakanu kuno ka por badan ki jingjia ki bangim poi perkhat
nungkon siap haka kerteng jang kedua bersenang wa indo pedang subhai fi iba November parlok fi ba pion ban bu itagi jingkeli ki bede bat kini ki waya la ne ki kino ki bede mo haka bentar ba fi yawan bandong kajing mentoy nam ta ki pai nong song snong ba nam ta ki pai ba ki media borobor ki dan kebentar ke bakrau bah, lagadai haka patro haka papenmi hidur, tinggal penpau je songo, bapi tristom banyak nak bentalam, apa yang kicing babon banyak nak bentalam, kemudian ban nyerap yak senong kitau lani haka, hari babon ke bentar, ni isi bon pia tre kam ke babah, nam taka emlang kesalang, mana nam taka state kejungi beroi. Piara ekanam kaburom jeng state pia peni kijing duna kijing bakala pia kedo tina kala jeng kaburom bashtang tengah songu sibon mereka iki bapi pia tre kam ti hari por bahiwan kerpang kerang nam ta kanika jing no kini ki wire kini ki jing ki kabel mo dengan situ ifi mentai mal adon kumba kan arne kan laisnem me terapor by dalang ramas nong iba drawing nota ijaz katri ba fikir syabong tengah dang long astana masnong tamang long chairman jaga vigilance committee te kum kata ka mo ka kantin vigilance committee mo pe ngor ke baro ka songsok ka ko ka suba kini kata te kalawan ko ini committee jaga vigilance committee ka ya keris panggil miki waya ki kabel ki ni ki banok renjan kembam it pen internet show ya song tahu mulai tang hawa indo pi ai keleng kalong kana kadur I kemba mbenong pej mbenong kmi mbenong yo ki wan ki pendep ya kamban kamai pisa bat hoi ki ai ki jimun toy ki sem jinga ban ki kabel hari ki ba ki pendep ya kam banyo ya kamai pisa tengiru ni pediang ini tam nginyo etaki jing mentua ngi kempai pada ya ka jing internet la ne ka jing bu ke jing ma ya ka song ka ki ing kisem pipe nga try mentan pilawan pila de bring pilai I ka duk kanu ki kabel ki nadu no te piwan ma no indo pia te pila I ki shuwa ki kabel renjan bem tu te teng teng kila no ru te kila no te kabel na ya ki don kila ayu nak rendang yang diberi bagi ai mal ki trikam torti kimpet kimiai ki tritam pendep ring la ring tel ka bala besyam ti nawan ka leer ni nawan ki kali ki kham he ki wo ki kan wahab surok ti kalong ka jingwet bar kalong ka jingma ka bakrau ti gini kabel bar u usainar elektrik buan berkoren kami teng bakilat torti kami ke jing kershot kami ke jing kawan rak ke jing ma kami ke short circuit ke light ka pentut bon rukom ka babu ya ke jing ma ya kinong ya nong yang ke jing mensau ya kisong ke tau but let's say kalau ban short college tu siing ru ti ban shukun mau itu makong kat license menchua ngila tho ti kum ka bijans komiti deng ngimna ban tho shabar ni tho sha ka shnong ti hasilong adon mereka ekstrim di jengka senang orang bak senang mengiru idon lang tinggal ayah itu por ti jengka sekretari lila tok sti iba fikir siapa ila siang thai nak kami jengka sekretari minta tidak tok itu por ni tok lu siapa kau ikut department hendai ben berespon menuru kebesusi kalau bah ki department tang por bagi don kam jadi kiwanit yaki dorbar senang hendai dah kimban kami lagi dah fitho ban ngipen I gi jing bon sini ki le kelal kim nak instinct ne te hakawai nak jing keren hakabadon ke jing lang di rumah senang nalpun pa khamat chief minister on give more teeth to the worship ai bor ke ngiru te kan bangiru mon da fimela pro ai bor ngi ke beri hai bor jungi krem da dilute yang tak bor ki dorba song ni ner yang tama itu no ini kramba ki pai ba la ni ginu ki bawan ha ki song ki tangi kin husiar kin haban da wanda kalenti mata ki wan wa ki ngim tip te lama ki wan ngi de na wifi oh ngi de reliance oh ngi de Jio
Ong ini BSNL. Kiwan kita tidak lah. Tahu kalau jong ke MCL man kita kita ki politik kalau lah ke jong ke bentar ke bam. Ada kini kita kiwan kiswa baik kisulek baik ke bah. Bentar kamu ke Shillong ke hab atau ke Smart City Project. Tiba-tiba pergi bentar kini lain ke slum. Man village. Kiyang pakai dulang kidan itu marjan itu situ village lain kerana village mau haran sewa indoor sesuatu ya. Kiyang sem kila internet. Hari hari ni kejingwa renjanya gini wayar. Kalau long syak ingat ban peken. Teki bakilai kedu kini bendan ke plan kini benda ya true proportional ke. Kini siwan sang syuri yo kumno gamtip kiyo jimbit kumno. Yang ini tinggi siwan kim wan banyak kenduru bakin mulai ke kiru. Kiri nak kering kia lah kaya ru. Wat kinong song ki baring kabel ru kim pentip siya kasino. Dan malah bakil atip begini gini wan kilek ke jing don kam juki. Tikan ni kawan bu ke jing kan. Malah laki pentip song ngilak ban monitor ngilak banyak discuss kumno kan nyai kumno kan nyukai. Plus balik taki ki authority ki ba ay ke bor. Ban ring ini kabel. Ti manu ba ay bor ngimtip. Manu beri try ke ni lah kadai ke MCL ni kadai ke municipal ni dari sekiwai part ke bor ngimtip hado lah isi ban pe menta ke jingli kelong smart city does it look smart lah ikut Islam tidak long hado menta pada ngikor ki kemuan tementan menakan ni lah ya hakwan nak covid siang lah ya rai biang baginya tho yang saya sin Henry ingi kempadio bentok di bentar pilawan le siki bapai ikeni kin soba banle ikeni ke bentar kai marka ba sungsi kalau ba kita kinong pai ki officer ki bari ban pai ngamtip manu ban pai mo tehne ki ban sim kya kan ikeni ke bentar kimdei ban su itu ya ki dorba sinong tang ha por ba ki don kam ladep kim itu ki le bi la ke jong kam I tenteng ma dengan ni ban korbaru kare ka jing kai barang kenturu ya kinong mikmat ke jongi kinong mikmat jongi la gede ki basong ha ka opposition ki basong ka ruling kai bagini ban kini ban keren nam to pa kai ni pai kam kim karante nam to kai ha ka mer ke babon pa ba tapi pai ha babon kiliang tapi pai ka umba mundi ni pai ka ni jing long jing ki snong ki thao ki surok ki ti ki sengkin ki do basong ki ban ut tengah kentu ya ki nom ikhwat kan kin pe ke bentar ke baki di ban le ru kan bentar kalau ke ba ya ki ramak snong balani ki dor snong bangingin ki nginla bersim ka kam ke jong ki kan kedi maki bersim ka kam mangingin ut ki kan ban hasam ban kam ru ban ut maki ki yang gi ti man kasngi ki ndai tangka we nom ikhwat ki lut berkhot Tena tara long gani kali kawan rak ke jing ke bakrau kan. Tena long minta ke bu ke jing yang ini kemungkinan punya snong. Bar kaburu ya ka jing ma. Kaburu ya ke jing ma. Ya kaya kayan. Te ini saya bentai wa pak aban peni. Halor kini ki wire, halor kini ki jing peni kalai jebok pelat kan. Ya kalau kom long kani ka bentah kalau penuit kabuk jeng mai ki beri ke biang sehingga kentu ki bor ke wa pai ye ni bakin le kin le kin hab war kilat kunti kumno ban long ka kon under control ke kani ka we sakawai pada je pilawan matai ke ni aku amun paru mentakar ki badan kaman wa postar ki sa wal kawa ki wal kawa pinpai kita ki bawan yalap niam na ki wan ki war ki somon ki wa kan habalap dari ke por election ru wa ki wa kawa kan habalap besam utu baya sya silang situ wan menit tu lapun prano itu lapun jot bread itu ki itu po surok polinti po sengkin ke pelong joboy sang tahu ti haji sangi ni ana ka seng samla kan mau kita kisnem bermensiwa ngila thok ka siti syakini kinong election ba skin sobha bakin num ta poster house dem prapsa ho por bile election MDC yang kemana nak ni ka mau harap untuk kerja yele iba Humphrey bam ko do blake mau ki
Kabe ba alwat beri ding do. Antai skui de tingli ai na kaseng samlaw indo. Ile ai haki ba ngimdon kam ban penjebo yak song itau. Haki ti por misal ngi to ki graffiti. Darong yang ba yak ro ba kisno. Ti gidon ki jing to ki ba ngim ki bom sultanat. Ma kitu ki jing to ki nesa de. Ma darong fi da ba ki kan ro. Tengi ngilai pensoi ki bar kitu ngada kan ma kitu ki MDC bar arngot ngilai na kaliang kaseng sama apa ngilam yang mo bang ko do ba kan sai warjri dengar ngolong astan sekretari babusan de sumer long jol sekretari ngilai sibun ga kan hon mar habang ya kerenda ki pediang kita bar ki kemne shu bar ka de ga syang indo ko baning kong bang ngim sya ki bakin wa ki posal ni ki banal ni ki ban to ki graffiti da ki rong Tikitur ki penjebo asyuan no ni halor kani berfikiran ti hadir tu dengan ika election commission ru ti hendai nga kerpar ya election mo office kemudian ni metal ajan ka election makan kang kenya gitu ban cuan ru wan ka we wan ra ta we ka postar wan so isu kiswala ka wan satu seru sekiar kishu pusara kishu drot kidur kam internet kenya ka dur jong ki nong yalam ki jongi kin wan kin the ka rong kin tho saki at untuk kam internet mo kidang kino sajing haban burom mikiru cerita nada bom ya hap sto tu men tidak ada ka bahaya so ba kin ban kam ban perlu tene do tu ban itai de jing kerpat mo na ka election office bakan pej kumno ban le ikni ban su ta ka mon wa ki banar ka bomon te kan direktur ka ta nomor ben dia ki kali dia kawo ka hap so ndak ada election ketua subret untuk surak aja bawa lu berkhoi tikini lagi bentar berfiwan mentah pihak kerja pang kabel wire tengah semua ngihap ban kerpat ke bapai ikani ki yang sarkar ken lei tidak kaman kanono gajing kena makiman ke sistem tu ki guidelines tengah ngasoba kanono kom ngihap bandon ki guidelines ngihap bandon ka sistem ke balaban penterikam kerana makan internet kasinong katao kan internet tekan no fin na ben lara we ure hasyong ila perking bambe ben bread nyut bambe ben kemta bambe ngiri meeting ke sarkar ke lasim hari kidang dan ki wei par ki te kum yakini ki kabel kini ki wire ki bisu sedien kulmar tengah semua ke sarkar de besim kia kinan ki authorities ki body on page district administration ni mano-mano ka government page ngamtip te kentu ki bakin sobaban wangi ki ijing bat mentah ka sekoi pada kelomba sibuk mentah ulah seni tu waya no dan ni kitu ki bering tu ki mering siu nak tu ka san kabel operator kli sim no way utu ba yu ni usabem tu ki sim no way lan ni ulah seni ulah shot no ni kinawan kiring thamai do way utu wa yu kisasa ka tu vi perkat tanglai sautu liki waya ki dibaniat hanya minta PPI jangan ban utu jio lain pe undol ane usu PPI la pe usu kelai be utu pos itu kan sebalik sus dien be teka immediately nga soba hapsim kan kalat kantina kalian ki bor ki ba pe kani bakin le kan maka sarkar kan ki bor kan ne ka sarkar kan ki machinery ki bakin perangkam tengi ngilong limited dan dia minta kabel ni umman tang na Indo umi wami na keleng warang tu sawat keleng kisong kita ita di bentai ba kerpat dia sekarang ni keyboard ke bahalo bakin pej ni tikla ye minta tikla kita kimbe lagi dong ki penyal lembah signer telefon teng ki penyal lembah bai kabel yo kabel penyal lembah tu post elektrik pini pej tu kila ngatrai pila ya ring ngam tip pila pini ing tu teka tu kali ka mamaru mo fi mentan ka bu jema kim jo ni kendo isno ki wan ki le be ki ring be ki yin be ki kwa kim ka jo ki no kam dan te ngamong ba ki di bender dong kin ni pe ki ring kum ni pe ki la waring tmai do we ku bel mo te tu we ki di waring ma de beno no fi na pe ka no tu di shu ki don tu waring bi jito te bantai tu no tre dan monitor tu bosim kontrak ulah sim be ka pisale jong wa dep ui ka jabo ka jaban pat ui be jang ni apa pos usaha tu kan kai si kan men pe kam internet kan menang sadin kibri maki basyong ki yang ingat di pakai bulan abun ba handai fina pe pada manginang sadin ngimtip ke kata ka civic sense macam no dan taka ko ka subaran ke babon ki bentah ita ini we ibentah bang aku ban
ong nang nismat le se ki pet te kentu ki bos ka ngada kerpa mri mong isputu ngada kerpa red makin lei ya kan ikan bagi we ki para mak sinang ru ngai scam ba ki mat ke ju ha jing tau khubli shibun ya ka media jong u Nongsan Hima ke ba piwan ra kini ki isu ke bangasko ki balong ki badon kam namar ba wala da idi isu iba ki brio kim poi perkhat kim keren than ane ki isu ke ba don kam bangin ya perkhat bah namar ba kani ka isu kala kalong ke ba kani ka kalong ka concern sisa ya ka ya ka jing yang ya ka kom long kom man haki linti sengkian namar kini ki cables kini ki wayar pin i hapo ki surok baki no renjan haki linti sengkian kilong ki isya ki ba pen i jakhlia ki pa pen i wit bat ki ba wan ra ru ga ja ya ka bala ban wan ra ru ki jing mai ki baya ki bayang namar ba ngani thu ifi ki labon ki complaints na ki pa ba nong song snong jo ka snong ki bala complain yang i sepang kini ki cable khamtam haki ni ki surok ba jo ka lam khra hi brok wei ya ka hadu kan no ka lapan wet ya ka yeng bat ka ba ar kumno ka i jakhlia ka snong ka thau ka jingdon jong ini ki waya te ngiru na kaliang ka snong ila sim khia hi nga ha itu ipor ba nga kan mau bangiyo ai ki complain ki ba nengkong sepang kini ki jingno jing renjan jing kini ki wayar pa widong long DC madam isawanda lalu nga la ya keren bat i ngila ya keren la ya pen soi ya kini ki jing jing kini ki wayar bat na kaliang ka jong iru ila sim khia si saya kata hi bat bon gitu ki wayar hatu ko por ki lalong kila ya bet kila pen bet kila tan pen bet no ki bom don kam shuru kila weng no tende abang ikran sepang kini ki wayar pat pi ki don artli ki bentahang ni kabanengkong namar ba kampat don kata ka proper planning kumbalong sekiwe jaka bagi pendia kini ki wayar underground mo te takada long ki hab hi bante itu ki wayar na lor namalada kim don kini ki waya kebomot ki communications ki jongi ki cables nata kini ki bede bar ki wifi kini kita bede ki telefon kinjenjar la kim don shu ki wayar ke maki penian menta ke baar pat ka shulong no ba kitu ki company nagalian jo dorbar snong ani thupi ngila adap saman ni kini ki company sisin ki Airtel ki Vodafone ngiladap saman iki bangiladap khot iki bangiladap pensengau iki ti hendai ke jing par kalong kumni ken mantaban sort out ye gitu ki waya hang to halor ki balalong si lebrum hang to in one big bunch kalau ko ba adu kata namar blei ke jing lut kebon te hang to ngilap ba kawai ka company ka keno kawai company tu ong ba kamdei ki wayar jonga de wayar jokani company tu ong em kamdei ki jongi ki de jong tu company ong em ka tu ki jong ka company ka barem ngi la de ka company ba thamai balawan simti kum kita ki jing te hendrai ngila persangi ban rectify kini ki problem mantab ka jing ban kalong ba lada nakaliang dorbar ngisim ki senjam ban weng no ki sibuk ki cable ki badang don kam tekan thot sagi communication line jong ki jong ki brio jong ki businesses jong ki offices te gadi kita ging kejing te hang ne hi ngishamba kadai tang ka sarkar hi ke bala ban shimi kini garai ban pet hakunu ko dor ban rectify no ye kini ki cable segini ki waya ki ban no renjan ha ki lintiya khnang ba kanum don kanunu ga jing wit kanum don kanunu ga jing khamtam ga jing mai ki paj ba ki baya lenti sengke namar fin imata ki don ki jaka begitu ki wayar kila no hamadan kila tan kila wit ki bre kila or kila mansau kila wit seki kali ki baya kini kita kita ki problem ki bengilap bar kit nakaliang jo dor bos na ko mo ip mena gila sim gila le ka bala hanrei haba khado hi ka shong hak sarkar hak no dor ka kan le ya kan ni ka bodon kam
pi gini ki bawan man pendai ki kabel ki ba thamai ngoi pi hadin bangila yo ai kini ka complain menchuang impat yo ai kini ki complaints te hadin bangila yo ai kini ki complaints kemut kinu ki bawan te kabel thamai ladakim pentip syua syapok ki syakidong dan ni syapok kesnong ni pensange abe ki haban yo ai la ka jing tho tambata ladangi la ai mangi daka permission pat kemut ngitip iano ngen kontak lada kitu ki wayar ki thut ki dekut andai ke jing ban ko mo ipi mene ke dia kitu ki barem ke ni bagem tip show sedong gen le katakan kala banlong ke ga jing le torti ke jong kiru kala banlong ko ni kita andai barobor ke tu ipi hakapor baki pendai kini ki kabel pin pai khamtam baki post electric lan he kinu ki post baki yo ai ki permission dan ngi kli ki pila yo permission ne ki ang lada ki dei ki post electric jong ki MECL ki ho ngi la yo permission ki MECL lada ngi kli kita ki kabel ki post ki bare jong ka BSNL ki ho ngi la yo permission ngi te ki post ki jong ka BSNL kalau ada ki dei hapo ki property jong ki private property ngi kli ki yo ho ngi la yo kita ki permission ya kita ki permission ka suk ki ai ne ki jing ban ngi kli mangi ong lada ki don ki jing thut pinle kumno ki ang sa phone singi ngin rectify ni problem in the phone pat ki ong ngi ngam dei show ngam tre show hong to ngam don show hong to la nei lo dei do way na phone ni kita ngi bio kita ki jing ki bangi siam bangi lap mangi yes kambon sin hi ki kabel jong kitu ki bre ki ba jupendan kam show namar ba kini ki kabel ki bathama ki ba mi mentahi te sistem da ki late ka kim tukut show ra kini ki kabel ki bathama ba mentamo kitu ki kabel ki barem te ki cat 4 cat 5 kitu te kirang kila tukut lot baro kitu ki te kitu te ki mon pe chu hiro te banwa di kitu moi pi ka jinjar bha yangi menta ban lap ben khambon ki bangi yo i mangi de ki de kitu hi ki ba ki te lambrom be haujo pos mata fin i bon wa kitu ki distribution box tu ki ba ki te kitu ki pos kitu mo te kila lang basu way ka company ka te halo jong way company ka te halo jong way te teng hak tu ka jing te lum kum to le se don way wa kham te skam ba ga ha kum to shamadan te nei ka major concern ka long ba nginda wat ya gitu ki company pat namar gitu ki company pa kyong issue ai ha ki vendors ki banle itu ka kam te gitu ki vendors te ki ladap ka kam te ki lale kata ke jing ka bangilap mungi kawai ni jing ki bangilam ni ha kumbang ong ipi ngila ekran baga district administration ru boy pi tu pori danglong DC madam Iswanda lalu ila simkhai kene ila pet ban rectify kene problem tehendai kabahi ba pi le ikum kene ke ba pi le ikum kene kam nomor blai ka don kam sisaban monra awareness bakram bagi gibril kumbang IP gibri gidon kam bakin lada kile gidi benya lomba kisnong kini ki bate benta fresh ki ya lomba ki dong ki ya lomba kisnong ki badan hi apa main road bar khaj ngi le ban strict yaki ngile banum aila diki ti hakawai na ki jingelang gabe de regarding ni ka project jong smart city hang turu ngalakren sipang kini ki sipang ki kumno ban resolve kini issue we de kini overhead wires namar ba sekiwe ki rish ki jakate ki labon pa penia don po underground to kanum thot kam wet kam don chu no jing tukut ke jing ha ke jing wet ken te ka shong ha ka state government ka shong ka ki planners jong ka smart city kumno bakin resolve kini ki issues ken mar kini ki issues na galeng dor basnong kadno engin le ngila ban tho ngila ban keren handai bangin liweng na ikti ki bayar ta kam laban no ngim laban le kata